Икки тыһынча сыллааққа сақасырын энциклопедиягар тақсыбыт карта биһиги аяммыт сиржите. Бу сулунан тиһақ таһағастардыылаах ыяһынындыылаах аяннет барақсан, серейдаққа үйе кереңе анраат түгер аяннан астаға. Ол тухары өрүү дағаны айылға, икке та қолус бұхытын утарымөк күхен, ыллы команларын ытмынны баппат, ыккый ойурдаргар кобулуттаға. Эти кемтен ылата тулаяқсен турбут тахагашеттар, ааран хонон аспыт артыктарын, ытаан ыллан аспыт ырдарын, олу куран, тамморяқтан тор сулун тордан, ламылыр сулучын чер экспедиция бөліға мәңі қаңыла стөқтүрін кытылын, ыспас арытығыр олықсүйбут суруларынан Ярманская сақыттан аттатақа жарбаң ден улу сол тоғойын маңнайғы тоқты бұлғар кәлі бит. Бүтеһи катынан таһагастаһы саха жонун ортутугар Аллах үйүнден атынан биллер. Аспути бүйүхүн сылларыгар дери кийин илин улустартан бел өлөкметтен тие Аллахка таһагастаһытыгар сылжыбыттарын туһунан экспедиция салаячы Таким Татаринов Аллах үн таһагастыттара ахты книгатигер кепсенер. Атынан таһагастаһы устатын тухары. Бу суол ата кастадалар ыйбыта. Ол курдук ырақтағы суола, оқоскайдыр суол, Аллах үнден атты сылжыбыттарын докумоннар керехелилдер. Оттон ламыхыттар, уанна ламылыр суол ден, тоқ селистәк мутуктақ тыла бити. 2-тыхынча сыллақа тақсыбыт сахасерин энциклопедиятыттан аған биллаққа. Ламуты. Так в дореволюционной литературе называли эвенов, которые жили поблизости от моря. Эвенкийское слово «лама» – море. Себя они никогда не называли ламутами, их самоназвание «эвен». Этимология неизвестна. Ден суолталынан тақсар. Оларын бу суол келинг историяға ордук охоскайдыр тракт ден атынан биллер дағыны, суруллар дағыны. Охотский тракт – продолжение Иркутско-Якутского тракта, связывающее его и центральную Якутию с побережьем Охотского моря. Со времен экспедиции Беринга, когда возникла необходимость в перевозке значительных грузов, тропа превратилась в тракт, названный Охотским, протяжением более 1000 верст. На нем в 30-х годах 18 века стали возникать почтовые станции, вначале между Якутском и Амгинской переправой, затем к востоку от Амги и Алдана. В 30-40-х годах 19 века было 24 станции в пределах Якутского округа Якутской области: Ярмарочная, Тылбаяхтахская, Тюнгюлюнская, Портовская, Чурапчинская, Орлахская, Лебегинская, Мельжигейская, Амгинская, Нахинская, Бельская, Чернолесская, Крыностахская, Аллах-Юньская, Юдомо-Крестовская. В пределах Охотского округа Охотского Приморского управления Халыжинская, Анчинская, Орлахская, Митинская, Еланская. Станки стояли в 15-50 верстах, некоторые в 70-90 верстах друг от друга. Төқтүрге күн киһәрен эрдәгәне тиен олоқтоқ музей үләһеттерин көрүстүбүт. Кылгас кемигер музей материалларын кытыры билсен баран жарбаң жана тирсиддеригер салгы өлүүнү кучутугар музей үләһеттери сирдәтилер. Же аттақ дағаны, саты дағаны тоғыруйбут, қасәмә сүйінен тахаға сатын бирді түмер түхілгеләғ жарбаң сиригер қоча солыныстын жолурқатык аяннатты бұд. Осы астақ бұттан ұлық тұлая қалып барас. Жабдойдылы оққа хайкер етілер.
Onu tıngaldırı ligideri o çutağa gönderi bilettiği ver. Onda bu döktür bulurkıda can bir yere gidiyor. Carpan der. Ata, iti ol tepsilerinde görmüşler bende manda gelerce ol. Osturok tutahacı buttan diyor. Okonoho yoğunlar bu killemsir bılırgıtın segeppit semey sehene bihigi kebirek körü bütün üyeler wargalargar siddete. Onun atırbıt Kamçatkata ekspedisiya össen yine kemten menge xanalas töktürün kıtılın ıspas arıtıgar bar yarmanka jarban den atırar siriger kihaymaq bılırgı saktartan toğurusput tölbete bolun söpe bittiyen sanalar sap katan bardılar. Nutça qahaktara Vitus Bering sağa siriger kelyen bir üyenine bölü ölüner üster bastarınan ötön kilbittere bildiler. Тыгынчал 1932 сыллаққа сотник Петр Бекетов Ирақтағы суругар. Того же года в сентябре, в 25-й день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси указу, поставил я со служивыми людьми на Лени-реке острог для государева величества в дальней Украине и для государева ясачного сбору и для приезда якутских людей. А прежде того, на Лени-реке и в якутской земле государева острогу не бывало нигде. А поставил государев новый острожек я, Петрушка, против якутского князца Мамыкова Улусу. Ölüne sünnügar bastık острог олықтанмутын ehitиннер бит. Историческая наука доктора Федот Григорьевич Сафронов русские на северо-востоке Азии в 17-м, середине 19 века үлететтен сердеттаққа тыгынча 632 сыллаққа нам сиригар олықсуй бұт острог уға баран, отчолорго острог бағылыға Иван Галкин жағалынан тыгынча 634 сыллаққа көхірілі бітебіт. Мен өйтейді бәр, шошуабына демана аттығылыр соғылы. Онна сінне туар ақылы атыры бар, мен өйтейді бәр. Оны маннан басығырас кейін уаты, бұробына өті хорақ кейін уатынан кәліні күвал жаппыт дие біттірі. Хәп дие. Оны ол маннал өтші бір көттіқпілер бұлдырғы сұруға бешігі хуақ барыта қарары қабы мас кірестер. Оны тақ аяқы тастақ. Оны тілі бейірі тас білігіз. Оны тұхытар бұатты бұхыта. Оны тұқта бары білбақ тұқа аты бұлдырқата шошуабына де. Аспыт үйе сүрбәхі сылларғар аян үлелән аспыт сахан урутын историятын вон этнографиятын диреңні көреппет учуанай. Григорий Андреевич Попов көхірілбет острог ханан турбутын сабағалан очерки из его прошлого ден тыгынча 903 сыллақытақ сыбыдулетигар суруйбутын историческая наука доктора Федот Григорьевич Сафронов сөпсіхін русский на северо-востоке Азии в 17-м, середине 19 века кенекатигар маннык суруяр. Где стоял этот острог? По словам Ивана Галкина, среди якутские земли близко лучших кангаласских князцов многих людей на многих на больших дорогах в иные Зелицы, на Амгу и на Тарту. В 1645 году в Енисейском остроге на съезжем дворе атаман Никифор Галкин и торговый человек Иван Тарасов в расспросе сказали, что острог Галкина стоял двумя днищами ниже нового острога, поставленного Головиным. В свете этих данных кажется правильным предположение Григория Андреевича Попова, что острог Галкина стоял в местности, позднее названной Ярмонская, находившейся примерно в 15 верстах от Якутска, у начала тракта на Амгу и Тарту. Салгы Николай Ржаков, Ленинский острог ханан турбутын туғынан саналар ыстатиятыгар. Острогка часовня, 2 ампар, үз же кирер, ан үртігар харабыл турар тыңнақ. 2 острог тыгынча 634 тыгынча 642 сыллар ustalargar үлеләбит. Тыгынча 641 сылга острог егер онна тахагар сүрбалта же 4-6 балаган барыта 200 агуан ки олросыл жыбыта ақтыллар. Олар ортолыргар 6 сулус балаг 12 же олар бут. Онна сүрбе 1 балаганга үс атыгыт 1 жега агуан 6 түләкчет 1 жега онна үс балаганга Süs sürbe üs saqa, hürbekki balağına olur buttar. Tığınca 636'da onu tığınca 642 sıllarga saqalar bastanilan manna turbut ostrugu qazday asadalı sılcı buttar. Tığınca 642 sıllağı saskı xalan utun buha uluxan xorumyunun orbut. Oluhin ostrugu voyevoda Petr Galavin
Turuarsan bilingi jokuskay turar siriger öyük konutugar. Tığınçal töhüstürdün üst sılaqqa köhörbüt. Diyen ügüs tutu turbutun tuğuna aqtıllar. Manne min öydüğü be. Manam bu kıstık yarban denidi. İçinden tomtor siret onunla. Altta hette diye bağıra barta ballağan. Onunla sayılık yarban diyen itittüger. Bir kırdalga miye sayılırlar et onunla henüz bak bağıra. İti ağrı birinin oluktu bolup yok oluğun diye bağıra. Onunla bir bağlılara. Doktorgati birinin olarak deneyebilir diye. Bildekiyle böyle ağayak bir halta diye bağır. Gehol oraya diyete. Barata ca arığından olur bulur. Kıhırından böyle şüyü jarık dağ boğulanlar otobatı har bulur. Jas kıhıl otta bitti, koduha bitti ya şüyüdür. İte hele arığı diye. Soğur arığı diye, baş arığı diye. Onu uçu kıha kireler. Bu kalitigarca takka verildi. Sayede cevap bıralandık bu. Cevap manal takkan soruğa çakadan ütük silpadığında sayede tutallar. Onu bile parta köle buluğu solar oturun çukahat. Onu Okonohoy öybüt tomtorugar çakçı bulurgu tutuu akılatın mastara serge lappa temiren sıtalların bulan kördübüt. Berige kepsemit çakçılar olukka bar bolasılcı bıtların kerehelen jarban sergar pravoslavnay maskerehi kıtırın menge tas onna serge kirenerer kün sırdıgar kapsыбakka külüktenen üyele koydu bilbelete bolan barıhan turallar. Bu kıtıl bılır elbək jon toğurusput sire boların ata dağını etergedilı. Jarban den nutça yarmarka den tılın sıxatıtı körüne. Beldeter Fedot Grigorьевич Safronov Тихоокеанский окна России книгатигер килбит картаға ярмарачная ден чо суруlla сылжар. Қас сылнақсын өріс сол ахылларын кытары арас аты gelgetin тағағы теммит уаллара өлөне бағыттан таңнары түйен бары кытылын тухары тоғырыстақтара. Kuyukta 900 siltreden yağın baha diyende küel bağır. Bu kaliter onunla kalerler. Ondan beri bu pastipeden tüheni her de onu batahan arıga elemez boruta diyen bağır. Onunla tüher. Onunla karttagan yağa diyen bağır. Onu toktullar. Mantar ol terisi bilir ki huva kartlara. Digine çuvas 200 bereste buldu. Onu valla bu kayar buldu biliyor. Ondan bana ne hile kalifti. Arahda $10 hacimde beri beşitler de. Bulurku jonlar o koyuk der. Sülpe sülhök iyiler. Ağız keherler koyuğa diyen boğular. Onu ben olar batağım boğulan bana besliyede koyuğu köttüm. Jon baranırarız. O çağva hastaq var. Ondan da kıhıl bırak vakkattı. Tüy sıllağı bende. Manda 2 yıl berekten hacıbda bu berek. Ondan da bu tühem bestağa göspüde. Onun sırgı toktabıta o buldurgu hırıyor. Onun ortaca buldurgu can kendiki verekte aktarıgında tece bulağal oktabıt jölüyüz. Jabarım andan jolu yürüs kayıtlarız. Jaginlerin bana suallarla. Kendiki de ulağa sürüye açıp oldu jollar. Yete sorunla moldu ağzından başçıgıya 50 yılda tomandan hıcı bir şeydirim. Manı serge sayın ustata unan kelbet tahağaz poçta bu kıtılga tümüllen baran sılı ergetçi tohtolu soğuk ındığından sığırganan lamıga taksara. Bulur ottan kolkuvaska bulağa kelli. Onu kolkuva hulakalıkta kırasıttan
Kim tüyete kölünler, kim otuk kölünler. Bir kolkos, oçav laka kolkos diye. Şeri hali suyu süype kölünü körüyen battırı. Doğu bilini mekafçağına hece. Cemde onu da hadem banda çotağa otomatik yer kemiği kölünlerdi. Onu bir su otuyacak hıtar. Kaytakça bu onu ayağına bara septiye suya bola bocuta. At kere talıkta. Bir hakkı üstetin yere gitti. Tuğul jo beydildi tahakastırın üyelerin. Diyet barallar. Horak sinebi yağa ot soğuk diye hillerine ot değerler. O üllere olurdu. Onu bu attan da diyetler. Birine at onu tanıtıyordu. Onu kotondu. O çorapçıkta tahtalarla bana da onu silahı konuk sür cebelerinde. Onu kolon eheldir. Onu beriyet bir hatta kıyıcıdı. Köpçeten bunun arasında ellara bu bastayadaydı nattılar o. Jön eheldir onu miyestaf bağırdı diyence olduk. Anonda jo bulur ki jonlar onu miyeste bıçakta. Kim onu tiyipit olacak. Kendiki tiyipit ol tahacak onlar kediyete jo. Kıbullak mandaki tiyipitte atları sebedini kurta kaya. Mandaki tiyipit mandaki olunca tüylü sağını tüylü dayandı. Tadı ister kıpuldu beyattı. Biligin bihi kelen tura sirbit bu Allah hünge onu ayan pordugar barar sol bastakı stansiyata jarban. O kurduk bu mümkün niber köster o bulurgu sol omana. İtir dükkir bitigar sol ikkenge haydar. Bir ötte ayan pordugar ottan bire o hoskay traktiki ayandır. Örühü torabı kende bastakı cam sirenen boğular bu jarban birege. Onu bihiga öydan turamız bu marsuru putar kıvıtamız bu beliye anan oğutlar bulut mahtanan turamız bu ehin naha çöydük körüstümüz bu diye kizisiyemesin ona bu bihiga ağalbıt bu tümür surukta ılıktahamıtın müze halaya çıtır tuttarabın. Ekspedisiyaga karamangnaygıttan tübüktäk gün bolla. Gün üsküt tüger kaptagay tahanagı tammörek sıljan baran ebiyet kennitten jarbanga kelen çinçi ülete ustu salgı barda. Gün keheren ererde bollar biligin dağını konuk sirbütün buluq pötesse dağın erde. Mantan salgı kartabıtnan sirdettekka anı tılbıyaqtaq den jam bar bola sılcıbıta biller. Bilingite bu sir tuha kanan satarın ekspedisiya bir de kıttılaga bilbet. Sılcıbataq dağını doyduta. Ekspedisiya salayatçıta Akim Tatarinov tılbıyaqtaq den ıyıtan körbütün kim dağını bu sirergen onluk attaq jam yüskü sılcıbıtın bilbet. Aray bestəxtən federalnay trassının töngülideki barıga jahal tölehetet ottur sirbit sol nöngöt tügör uluhan tögörük kölləq jam den attaq alas bar den ol siri oyulan beren tuhannaq sirbit ol sıljar bollaga den bük erenni bit. Qallan argaattan bıltıran erer. Manna bilgine naha çöyde körüste Tokturdağı nehlek этнографический музей Хевидицея Колосова Нина Федоровна бастан бигини көрүстө бу бете перибет салаян оңорбут балаган музейгер та урукоттер хеп истерете отан аган бу жакардын нехлеген сиреден так onu kötü serge isteretin işte borular demonstrasiye barın. Ondan kendiki bu ağaya konuklardı diye kahırça. Bu iyi anlarat tüger. Mene kangalar ona çorapçı uluslarından ahar istansiyalar bu olaksoy sizlerin üreterisi nehlekleri Suriyelilerin üretti. Jonda bilbetin uru kahanda istifetağım. Uruz isteretim bastaki ostrok tutulduğu debet namsiriger. Ondan bir ödür bitinden
Мен ылбыт информациялардан 2 состурок уже туймада хочотугар. Өсө конкретно така өйүк хочотугар тутулбута дияр. Онтон жабо жакадын нехелеген историятын аган барамын иеттим. Онны 2 состурогунан буурар бет бу төктөр андан ау хочо урукаатын билбетен. Онна аттанар туатен ярман дияр. Агаяқсыл намсеригер басыға сұрок тұрбут, оны уй, қасылайы ұлан, онтан кәндікі улақанник әмсеғалайтан бұхеттан аққасынынар бұхаманна кәлін тұппыттары бет. Галкин ден воевода жайын тұттар бет. Ол тұттаран уже соғыруттан апи әрген бұл өрігіл тандыры ұстан кәлін bu jankada utarata. Evet, jay bu eser Jarman koçabut utarata kelen ise vaktar. Ağlar tekseller evet, ulakan api ergen barar evet. Olhen ondan sevestan yer marketden taltan atabutlar. Onda nim basıgı ise arayım bolar bilbitim diyen. Nikes ostrok bu hamanda turbot. Jav bu kendisi manda sette hıl turan baran emiye Örüsü uta ılların ihin sana hirkordanlar tuymada koçotur kaspitler. O günden baran bu jarban koçota diyetin soltatın süterbekke mantan sağlanan taksar ulakan ayağın olatırak o koskay moraga onun bu doktor anına koço hürdak derin istoriyalar biz onu iti Kimten Nina Fyodorovna'dan ihettibet bu Soturokaminan bahamanna arkeologlar kelen üleleyektaktır evet. Onlar kinler toları da karşıyektaktır. Bu manna ikkis Lenske Ostroktur bu tadı. Bihi bulamıt bugün odan tanguliyet yektaktı evet. O günden varan tuakput iki çast kurduk uhunnu Ona bu ustuvut, ise kapseder tema bu da kötü uhun. Onun gün kiriye nere, çok gün kiriyse bu Jarban koçatuttan uğrayamıt. Bihige tılbiyakta istansiyata diyen, bulur istansiyatır bihiriger da bu tuhayan kellibet. O günden baran karanga kiydibet. Bihige başka kilometreden ona deki tuğrata akıtına diyetler. Gece kirdibet, bir esnaftan orduk sir, evet, bu herbet, epitere kurduk köl var, hem sıhhi kurduk kasar. No, o gün var çöpçe eter kıyım huok. Hasın kalla hırdatana körüyor biz, toğacezerge kartaga kasar bu köl kotuba hagar. Hürda ügüs ötekler bağlıra köster, urut tutular bağlıra. Ona hiddeten baharak bize hep. Orada bu tılbiyaktaka taba kiydibit bu, evler alkas atınlaska kiydibit bu yer. Jarban usturiyetigar çöpçulanmatak tügen olus elbek. Ol tuğunan, bel gün bugün edilak uçun eddar mökkürdere soğurubet. Behigi Jarban'a sırıbıt kenditten kırayı veretçi Nikolay Arzhokov, Гуманитарны Чинчер институт ученыйдарын кытары. Жарбан месетегер хат тақсан, сир дүнәгы археологический чинчиге кыттан баран, Ленской стру қанан турбудын туһунан саналар ден статиятын бечәттеп битер. Бу чинчиге тыгынча хетте хүсеттен алы сыллах Сибир қарчыта, тыгынчаға сүз сүлбекки сыллах, Ирақтағы қарчыта көсті биттере. Маны сөрге өссө уон үсүйетәгы Кытай қарчытын әмтеркейін бұлбуттыра ордук керексе билләг. Onun ıspas arıtıgar bar Jarban seritten köstübet sedek bulumnyular sahan urata atına muktara kıtırı tüm bılırgı altı hıtın tuhunan sonun çakçıları eterge johun törütü esketeller.